abantu banyamira and particularly leaders starting from the governor amanya na njitindi gukora ibindi biza ntege to governor na ndo governor the ras mambuli it's not a must. I've been here now for too long enough now. I think I'm not really dying for it, but I feel bad when I come from Nyamira na makanya abantu bajandegete ko konya kuanyora members of elected leaders no bare batete okurta makindi bagoteba uchiga ne jugurata gete juguranga ijire there are no elections at this time tiga abantu bakonya abantu and in any case jugure kare kia ikirikiro mundu ni Kenya no reli kivotere rogori yandi ndo jege to mudara tebere naki na ramara to juguri juguru umaya ko bune okogera grase na rama ngia jogoro kuburi jugura rabaga baje kuburi tirinje buyega onyore ababaje goja baga barabuje kubatanga you know why elections are called every and again even in Nakuru here abantu ngo tena kinda tako genda na abana mbare skuna toje gutiga mbakani batete rinje munteyo nte tebuone ga tugambe mutena ko burunde chikura iko munteyo na tena ki na tebe tindu jugobori umuntu aso kuomana usenginde jugobori Nyamira when elections are called is free for all. Of course yes, why not? I come from that bono nintaka ko bori chikura ko ruororo the governor eri to jupinga na ko morante because that not even my competitors so ko bana barabara tebe na kiti ko bori na ende ni bati imboria bono nyaribo ekareri ya bori chukura ntare ngororo taba bweta babana tabwete osno barenge ba osno barenge akababwa no na renge bakamanya ko bu no choboria no of course yes chukura why not na bona no president ningi ndabore you know chikura to okani umuntu mutena kira to kobori na yani nesa ningo jote na chikura no muntu ajote na chikura Nyamira ama gote na kia yarama to chakobori kanya no you don't do that I korora bandegas ngaki ya bantu boka no jina ya baboka ebintu bune bitokora no mwana kabiro umwana oyo mwete no muroje ga to tingira na rewe kore you know yes relatives who are everywhere they uriyo no mwana ona itaga ko nyungo mukoza na arama nga yare na Nakuru ekarore Nakuru njuga igotokonya ekoro nyingo mukonya kinde Nakuru na bomba renga na konya onyo ndire Nyamira seito alimungo lisinga na stebuone abantu barenga kono gebra etu murango ne bago joro ekarende ga banana umwana oyo ne ovani ore gwere barengo mwete na konya nyo ndoro mwete muje nibe ga bana ya Nyamira that one God for peace mwana de yora be school ya ovani na de go na school if dimbu adebe sa county I would take from my salary ngende ba ka that one take it from me